That's it. Me mo akwa babiem. Sa wo sha Adom TV Badwam news no de ye wie sesi e. De edu so no ye de bon krata no na fe online ye bebo awram na ye de no so abanti aseda no e ye wo de awokọ. Erade mfa nkomra somdwem. Join ye live on Facebook/Adom TV Extra ana udu baby a waduro na you go TV a 119 DSTV a 280 and a YouTube Adom TV 2. Se ben ewa the many am watching. Oh, my Joseph, go for child. Oh, my Jones. Yana coffee. Say you two for kind and kind of day. Yana coffee. Na kusi fee. Yana coffee, why? Yana coffee camera. Yana co voter region. Yana coffee. Na coffee. And can for them was said the most ya GFSO. Na ina cabo machichen crino. Oh, coffee. Ufi from Montem Habayo, that was it there, or she store, or I say, you can count see apartments. Ye na coffee, Fabi coffee. And cry ma, Uzayama. One casa voter, baby, Alfie. Ufi Bolga, said, what's it here? What it now see hospital now see Ubi a crutch. Ye na Fabi coffee. Go to traffic light, cranial. Otia, Ufi just traffic light in noon. Ye na color be no more being called so mount. Ani akokwasu mu. Ani akokwasu. Akokwasu, yes, o hospital is a health center. Akokwasu. Omonyo nti Dr. Fiye ayu ona so. Fiye ayu, grab me some okay. Yeah. Ono ye asokore hono. Say o Dr. Fiye ayu. Ti ho ye ne constituency. To onko mikro ma akokwasu. Ya na kofie. Onko siesio. Kofie. Osmosis ya na kofie. Na no de wasa akoware. Ya na kofie. Kofie mo ware so yese mo dim bibia ne mo yina mo di jama mano ya aboafo zo mo num ye mo jadodo oba ma me besra na problem bia ni ho be ma me ba efiabo ye na kofie kana fo ma ware fo dodo na be ma me ba pe emunemu na sa asemu be muna the whole week ono ne ma me ba de opese ewiase nyina bie emu bie ti o se ta na o stretch baba Debbie yena kofie Reverend Kwachi soft Kwachi PR owen okofie esojaman o kodada am pedi min kada kokon krum onimo mpo akosi se de age yi aba yena fam puntu okofie yen kase kofie kekle fam puntu okofie na wa ojina ha o kaze afode na wa o Kenya se 1 and 2 no wa kaza de na wa yo e kwan ye na ye then madam ko video ani Alex Bob ba be ti Alex Bob de ko video na fia de ma wie me fela me nya hafu kwan we ya ko go so be nya mako ye che obi a pay ye che obi a e ba se adema de fe no ye che obi a especially how about what trade minister express or say do say abosumi we any dey be feeling sana eni o ma e bo man fado do na anya papa I spy any are brandy e raketi am we when ya da ho ba bia ya elite ba any elite sa o say ade ha dwen kwa no say afeni ko na wie sa na kwati kwan ko ade benya sika no true ni o ma ye be di ni de ye be nom Ghana fo ankasa na collaborate with ahoho na om de abawo no ma sa be to aman when you say now trade minister now we see trade minister na dey komo ye because it's very important the FDA Foreign Standards Authority ni trade ministry ni all allied agencies ni na no e ba se mo mpejom kakra na fe yenso ye ho ntimi nto because the edi akoye num ni de enum na ya de nyensu so ni pedua so very important fifi bo afu yako ku sekese pa na me adma second ne papa da form yensi there be second e otakwa 2nd December e otakwa fifi boafo chia e ba se dia unti hwiu oni su briusa oni share ne pabo ne bi denti de make no ntiase ti fifi boafo ba bia obi anu kuse onu nuanum nyina mejiri se mba show luma ni munyam ope ne krabia kama and so how do I to join the book at them the brema ho kwan quickly is all about the MPP nipa enaya krata ba sisi do mon ka party no even though na automatic because party ni share ni kire say uni bia na be kwati party ni bro mai
Frankatuni akọ support obufo no party ni say automatically prekope wa you ho film ti sa krata ne bi e ba be kai o mo keke ba na kode no mo kode da ndu dimi ka say me wa afafranto ana say no official on be catch Ghana maybe udimi say me wa afafranto movement unia wa afafranto movement na so sa o MPP enye possible ti we de bi no edu ba bi na papa yi say allotage corps ni kokko yi do mi aminipa and this is what say akoya de mo kasa MPP na sana motie party ni na mo tutu jeje mu za bam nom do masinche omo do kwa de kwaku de still o tru man so say oda so party etieno no omo fo yin da host na doye na ohini nto Boniface Abubakar Sadiq ana fe yira ya abo abina samwa nipa nan ana fe za na montu no account any man so say court so a question Alaji Kolinzada 202 kwan a oni ho aka de passport cause ban say Alaji anazo Alaji malam se bi be mu ma tu fana ti court so ni disan come Ghanaian Times so nyame Adom Charles citizen sa intokwa ana ko ana nchirimu a yewura bright appear de court no nyame Adom court be chirimu china na bibia atwa any man say EC official testifies in Assam North MP trial and if he kese ped the parliament won't bow to IMF pressure mo come IMF amko na feel am be share kiti pressure debi aban mo na mututu na mo na come IMF mo na mo se mo hwe IMF am so mase a ene wa beji egu afi emfa heat bia metuo so bayan ye adwuma se se fata speaker na ka say Oba Daily Graphic Council 3 cement factories defy GSA ban. And the man be make Ghana Stands Authority. Ban wo mo ma asa abewura mo. Na Ghana Stands Authority in some among cement factories me say bi twitwi bi wono say mamu tu no oh. Omo kan kwase na say dogobi. Ogusu twagum. Ti any sa companies factories 3 no mo so omo ho asem aba. Restructure economy to consolidate IMF gains. Mo fa hye from go akom say be ya IMF ayanko fa yenya na ebinya sunsu aso pa ewo eye esika sem ntutu ye no kra say Mahama flees from chacha tax na bi busa say na bet si uba wo di kakra be wo twa wo di kakra be ya be call me na me ko yiya no no say meburu dudu na ho no mo oba ho me come please jai ti atwen ho boko on pass bia kra so no Era aye odin ho kwaku apia do no friend Coca pick Ashanti running mate Chairman Coca naka no also obi all influence obi all charismatic no that charisma no obi all cash a obetim their support to Alhaji Mahmoud Bawumia His Excellency any MPP party say nipa no ana aye monhwe aye ho asem enka ye ba online stories so if quickly the online there no your information service department I say yeah secure 40 vans e dey ama wo mo na metise ko yo ponko me ka esi eno ana ekosi say ya na dey abeto Adom online e na owura aboabia Samoa ne na ohini so omo so age atum the party na kan omo age atum to read e wa ha the problem here ni ho omo achi ni de bia ni omo but to read omo yi na nsam omo akeka ansa na age atum what you to you eh wo be di ka church omuso mu e so omuso kasa eh fia o so read ya na bo say yes what you to be there so nyama wo eh ne ensam ye mo ani mom constitution mo nsam na de me ya ye owura max okonadua na wo twa wie so omuko bo enkwanhia be kobra ne yesi wo motu agu no so abo no max okonadu ayi coach no eh na wo don't see person eh na me imagine no from max okonadu ono a ti we kwa ya discharge no si ya se no ho ye eno ayi keka kejiwa se abro pania na mse eno ene say is it them say agwo kakira ye die wonto ho aso wo bro obi ti kwa na de ko si ye no erade yakopo mo bro no pa se ye mse light soup bi kura na je no kan ti sadia light soup yes o call for near be I say as I want conscious be ni and it light soup na brebi na koto na say I don't know keju amu na enu target na ayi wale ne na gun so yes ni ejai His Excellency Vice okonnanse ne yes jai okro no mu nyina o maje na fisheries
Okay. Unim what's way that grandma fish. Also what I mean? Shit. And the grandpa fish is what grandpa ni ho. Say me mama mo ya na e wo. You see your grandma fish wo. Na sa fish on wi a. Che say, ubenyina che. Am say na why? Umi e binwe. Ya renam cross fish. Ni nyina ye National Fish Festival 2023 na no mbe wie. Anti sa wonko ya kwabna sa open show mu nampa de aboru aho F4. De omotonton ma ye 100. Oh, I for Independence Square. Kofi no nko atinto hia sa ne money in advance. Wo na wo hia na nyona no aduane. Me no ba uze menya bi wo ho. Omo supply the Franco. Kofi no ho kire no. Uze no ankasa de wa mfa ne money ngu a. We nya problem. Now no me call no ho. Milo si ho a spy. Be spy. Unko te adin wadi December na star. No for we no oni. O say hey, tell me cry. Hey, tomato to turn last year. Oh, begu. Last year dey anya possible. I do be susu kasa. You na make catch. I white. Na make no. Nti 1 year kwa dey numpo. Oh. 2 days. Na ehu afu. White. Na tin show. Wo be biem ne mo ay green. Oh my god. Yare woni nyina ya na ye to me ho. Just ya say no. Back to Fish Festival no. So when him say no more account. Fish ahodo bia bi wo ho. How come yes, please. They are to they are ho, thank you. They are chi. Fish bia wo bia na me bo fish ayi grandma wo hu. Okay. Ni nyina wo ho nti munya na fish kro wie no. Na fish na ahodo palane red fish. Fish wo ho no enye easy. Ni nyina nso wo nutritious values bia e se wie netume boa ye nti enne ne laze boru aho to de do fa begu fridge mu a packaging e kama the so ko Independence Square obi kan omo wo ayi ne abusi omo wo bi enom ne northern me sure say emre ko nanim no so ye de be ko other regions no ti en share no so kwabna ya wie. Okay, so ye dey see am say dey bia da kai ho say me na do din ahye me nkoya manyo sema e papa ni pantem to ni pantem amanyo sema ye di osom a ho ni eni nyina so na eye amanyo sema ekutia abusua ne abusua enua ne nua ekuro ni kuro me oman hene kwabna santi me nye bi da if you say nya sa na oman ne hihye etie ya da se na enura katachie ese ohia ma me bi so na ni je ho pa nti unfortunately wa monidi ankyereye ba ye wa dofo no mu bia ye hu wo mo nso o mo appreciate ye nti je so o man hia obi ukọ akache we se mechia no nso oba pa ana be ma pa mo hwe ye tie ye chia mu nyina ye da mo ase mo mre no madaje a ye ba se ya mo so mo tena se tie ye da mo ase pa minnim mudin but mo hwe ye da mo ase nti ye kọ agudie mu nsam to aso health tips no this week sexual dysfunction I have seen no one can intervene sexual dysfunction what you say go wana ye bibi na ekose but na adwen koso sexual dysfunction is no be sexual dysfunction make us say so dey dysfunction here do is anya adwuma as e mu am ene mesro practical elders sexual dysfunction na ebeboa ye mamboatoma ne PCS tan so won komo wa kira ho sepe o de beba semidika ho komo bi so hye ho na fe pensempensemu aba